wayefuna ukungishaya ngase ngiyabaleka inkosi yami ngicela ukuthokoza kumphathi ohlelo ngikhuleke enkosini yakithi lapha ematheni kwenqobo uZulu sinenkosi phakathi kwethu Ndabezitha wena wohlanga ngiyakhuleka wena wangenhla ngikhuleke kubane wethu angizazi igaba zabo bonke ngiyabona ukuthi nabantu abadala kunami lapha ngiyakhuleka kubantwana baseNdlunkulu ngiyakhuleka kubantwana baseNdlunkulu bonke ngiyakhuleka emphakathini wonke wakithi icukuthwane zakithi zonke bese ngibingelela Inhlaka Production noma ke ngingazange ngichazele ukuthi ngizothi ngisho ukuthi mina ngizokhuluma lokho engikwaziyo ngizokhuluma lokho engikwaziyo mina uNkulunkulu wangiphinta elule empilweni yami ngikwazi ukubona into enhle nje okubi nje anginamsebenzi nakho eyami impilo nje ngayigxilisa ekukwazini ukubona into enhle into mayinhle ngiyashesha ukuyibona bese ngiyayeseka angidingi abaningi bake bengibona lapha ngisemcimbini eminingi abaculi noma sikandi nabanye beze becabanga ukuthi ngiyakhokhela angikhokhela into enhle nje ngiyayithanda ngoba mina ngumphumela weminikelo umama wami angimazi ubaba wami washona ngineminyaka ewu12 ngilokho engiyikho ngenxa yabantu nje abangangizala abangazona nezihlobo zami abathi mabebona ukuthi lokho engane akuzwa khona kodwa mawuthumile kuyagijima banikela ngaze ngayoqeda isikole ngaze ngahamba ngayokwenza ezinye izinto ngosizo lwabantu ingakho ke namhlanje nami ngikwazi kalula ukwelula isandla ngelekelele ngoba insizwa ke mina lapha koMandlakazi iviyo elikhulu kunawo wonke amaviyo eSouth Africa ngihola insizwe zo 10,000 uma Sotobe ngithatha le nduku le uma samba iviyo la koMandlakazi Ndabezitha lu 6 kilometers 6 kilometers by 6 meters ukuvuleka kodwa mangingabeka le nduku la Ndabezitha lapha nje emgwaqweni bese ngihamba ngize ngiyofika eplaza obaba bami abangangobaba oZulu menyanyeni noma nukelana nokhipha inkunzi ngeke beyeqe le nduku idiscipline yakhona kwaMandlakazi siyithatha kuphi idiscipline Ndabezitha siyithatha kini bantwana baseNdlunkulu siyithatha kini makhosi sizwe uyasiphoqa ukuthi sihloniphe ngoba sikwazi ukona bese sibuzwa ukuthi singabaphi sinamagama esathiwa ngabazali bethu amezi yakithi namagama omkhulu abayetha uma ngabe usuwonile awubuzwe igama lakho kubuza ukuthi ungwaphi ingakho ke singathanda ukona ngoba asithanda ukuphoxa abanye wethu asithanda ukuphoxa amakhosi asithanda ukuphoxa omama basizalayo noma singabazi kodwa siyazi ukuthi bayaphila manje ke Inhlaka Production ngiyayazi ke mina ngiyaze cishe kwaku 2017 kodwa lapha engiqamele khona kakhulu engiqamele ngelockdown lapha ngabona khona insizwe zakithi emakhaya nami ngabona kanti abantu bakithi bayakwazi ukuqaphela izinto ezinkulu njengokuthi ezweni isimo sasezweni sihamba kanjani ngoba ukhona abantu njengamanje Sotoba abaphila nefuzela le lockdown kodwa bazi i lockdown ihlukumezile umphakathi izonile impilo zamagceke lockdown kodwa khona abantu ngenxa yokungaqapheli ngoba amadoda asehlela ukuqaphela abanakile ukuthi izinkinga eziningi ezikhona manje zadalwa lockdown nobutsotsi obabezwa ngabantu abakhulu okwakufanele ngabe bayasivikela so ngafunda okukhulu ke ngalezi insizwa ngingazazi ngize ngahlangana nayo gatsheni cishe ku 2022 naye umfowethu ngiqala ukuhlangana naye uGwabini ngo-2022 kodwa mina bese ngivele ngibazi ngoba nginayo lento yokuba nesingakithi kancane yabona njengawo wonke umuntu ohlakaniphile kufanele uqale ube nesingakini kuthi mase kukuhle ke egcekeni bese uphumela ngaphandle sinenkinga yezinsizwa Sotobe siqala into ofela ngo-2016 sathola ukuthi Nkosi yesizwe kunezinsizwe seyino 15 years isebenza ayihlawulile ingane yayo ina 15 years isebenza ayinali ilawo into yokuqala kufanele ibe nayo insizwe egcekeni ilawo ingakho ke Sotobe nenkosi yesizwe nethimba lonke leNhlaka Production uthola
indoda engangami ivala umgwaqo umama noma intombi yomuntu izibe ube nemiscarriage la emgwaqweni insizwe ivala umgwaqo ifuna ukwakhelwa itoilet ufika indoda impela iqhuba inguzanguza yetshe ufika insizwe iqhuba inguzanguza yetshe engeke liqhube ngisho izokhokhelwa liqhuba mahala iyovala umgwaqo ifuna ukwakhelwa itoilet indoda phela ethi okunabantu abathi baba kuyo sizoqeda leyo nto insizwa zigqoka kahle zigqoka 10,000 15,000 30,000 insizwa ingane yakhe akayihlawulile ngosesizwe kunengane intombazane ethethiswa mihla namalanga idutsho uyise okuyistress sokugcina emhlabeni ingane mayidutsho umzali wayo idutsho uyise yazaliswa insizwe esihloniphayo la esehla senyuka zonke insuku siyincoma sithi ukuthi ayihlawulile ingane yayo igazi layo siqeda lokho siqala idokofela khona idokofela zokuhlawula khona idokofela zokulobola sithi thenga inkomo eyodwa njalo ngonyaka uyihambise ekhweni lakho ngoba uma uhambisa inkomo eyodwa bazokuhleka omakhelwane kodwa umkhwe wakho ngoba uyindoda uzo understand umkhwe wakho uyindoda ukuhlupheka uyakwazi uzo understand thenga inkomo eyodwa njalo ngonyaka uyihambise ekhweni lakho ungalindi ukuthenga inkomo ezo6 kuphele 10 years ingane ibe na 10 ungazange uyihlawule ingane hlawula ingane bese uthenga inkomo eyodwa njalo ngonyaka ngoba akekho umuntu osebenzayo ongawumoshi o1000 rand ngenyanga sithi ke thina siyekene ukumosha labo 1000 njalo ngenyanga ubeke lo 1000 njalo ngenyanga ukuze ngoJanuary njengoba abantu bezohambisa izingane ema-university ziyoregister zenza yonke into ngiyamkhumbula nje sonto kwene program enhle kabi Magic Tour eyilungiselela lezo zinto sa inspiration sayithatha lapho kuwena so ke uthenga le sesize sasaqala ngisho ukuthi ke manje yimiqobo ke manje osedayisa inkomo ayikho inkomo yokulobola kithi engaphezulu ka10,000 ngoba insizwa kusho ukuthi ngeke ilobole phela ayikho asifuni ukuthi bathole sifuna insizwa ilobole ngani bangabi ngenayo imali sicela ukuthi ikhokhe 1,000 njalo ngenyanga bese kuthi ngoJanuary ithatha isithole isihambise ekhweni layo iphinde ngonyaka ozayo iphinde futhi ngonyaka ozayo iphinde umkhwe wakho uzobonda ule ndoda iyazama bese ethi ake uma mfana wami ake senze okunye lezi ezinye inkomo zokuyikhipha ngoba uyazama kodwa akekho umuntu ongakucabangela ungenzi lutho insizwe so ke siqale lezo itokofela ezokwakha amalawo ekhaya ezokulobola ezokuhlawula ezemali kaJanuary ezokulima ngoba uma sifuna ukulungisa impilo yethu njengabantu abansundu ayibe khona ingadi okungenani ngamagxatha ngama-30 kuyale amagxatha ama-30 kuyale okungenani uanyanisi la ekhaya ungathenga ngoba lo 120 othenga ngawo anyanisi khona lapho ungangena khona ulungisa okuthile ake siyekene ukusonga izandla izinsizwa ake sime bakithi ukuhambe sinikela ngemichamo yakithi emzini yabantu bese futhi siyifulathele imichamo yakithi ngoba kunamabhadi insizwa isebenza kahle insizwa kodwa zinamabhadi khala umuntu usebenza kahle kodwa unebhadi ibhadi lakhe ukuthi uNkulunkulu wakhe wamnika umsebenzi othi avuse ikhala kubo wabona ukuthi umsebenzi okuhamba exhaphaza imizi yabanomzana ubaba useyidubile ingane yakhe kodwa enhlizweni yakhe ubaba uyakhala ukuthi kodwa ingane yami ngiyifundise kangaka ngiyithanda kangaka singaze yenziwe kanje konke ke lokho kuxabana kwengane nobaba nokuphatheka kabi kababa nokubalisa kwabazali nokuxabana niyazi ingane yentombazana mayimithile kuxabana umama nobaba ekhaya lokho kuxabana kukamama nobaba kuzowela kuyinsizwa yosukelwa nje imoto ule ngaphansi komgwaqo iyeke zonke ihlahla lezi ngabe yayishayisa izizoshayisa ngoba umgodo wethu uyabona so ke thina ke sithathe isinqumo ke bafowethu hayi ngimtshela iqiniso awukwazi akekho umuntu la emhlabeni ongenayo ingane yentombazana kubo akekho umuntu ongenaso isihlobo somuntu osifazana angeke kuze kube khona nje impilo ukuthi umuza awunawo umuntu osifazane la khona okungathi wena noma usuphakathi nokhala ubona ukuthi cha sengimuka nayo impela le ntombi bese ucabanga ukuthi makungahle kuvele okubi ngiyokwenza njani ngoba abantu abakholwayo bayinkinga mfundisi wami na umfundisi wami ezithandazela bafike bathi
uNkulunkulu akehlulwa lutho bese uNkulunkulu akabahlanganisa abantu kungafanele behlangana abahlangana abantu singekho isizathu kodwa mase bethi isintombazana bese yayiphika ethi hayi ngithola ingane umuntu orong ukhona umuntu orong emhlabeni wayengaza mithe umsamo wakini ingilosi zakho zayize ngaze ivuma ukuthi imbewu yakini iyotshaleka kule yansimi uma ngabe le yansimi irong ubuphukuphuka amadoda afuna la ilungise yebo nobuphukuphuku nje obukhulu kabi bese ke sibuya ngapha kini ke bomama sicela ukuthi makwenzekile usunganile bese ngithola ingane entombini kuvume idlozi kuvume yonke into lena uthi yebo kuyo manje okay ayikho ingane yangaphandle la kwaNdabandaba ayikho ingane yangaphandle kwaNdabandaba umuntu wamaphandle uwena owezuzogana ayikho ingane ephuma kolwami ukhalo njoba ngingakwaNdabandaba engeyangaphandle lolo limo bafowethu lunenza lesizondo izingane uma ungakwazi ukuyithanda ingane awunasono ngoba uyizala kodwa kungaba kuphi ukuthi uyivimbe ukuthi ize kubo uma umuntu wesifazane awuphoqekile ukuthanda ingane ezalwa yimi engazalwa wena ngisho ungaye inkukhwini uyobuka inkukhu inamatshelo awu12 maka kwangenele esi13 ilifana nalawa iyalinqofa ayilithandi ayifuni nje lapha eduze kwalo kuphela nawe akudingi nokuthi uzoyithanda ingane ezalwa indoda kodwa kungaba kubi kakhulu ukuthi uyivimbe ukuthi kube ngiyala ekhaya ngoba yona ingiyala ekhaya so ke siyanicela ke bomama ngoba lezi ingane siyafa thina bese ziyanixosha emakhaya ikuxosha umfazi wami mase ngifile ngoba yala ekhaya phela ngeke uyenze lutho umfana futhi uyabona so ke sicela ukuthi insizwa zenze kahle amakhosazana enze kahle angiyalika abantu abadala ngiyala abantu abano40 kuya phansi ngoba mina ngikuleso sigaba ngiyala abantu abano40 kuya phansi ngoba ngikuleso sigaba kodwa izimo ezenzeke kubantu abadala kunathi nezenzeka kithi manje ziyefana ngisebenza kakhulu ke neinduna ngisebenza kakhulu namakhosi ngisebenza kakhulu nemphakathi lokhu ke okwepolitiki hayi ngizokuthanda ukuhlehla kukho ngoba into engiyibonile isikhathi esiningi la kupolitiki sesiphethwe abantu abangenawo umoya wokwakha noma uthi uza nento enhle esikhundleni sokuthi akweseke kule nto enhle oyenzayo ufuna ukuyithatha engayiphefumulelile ahamba yoganga ngayo igcina ingaphumelelanga so ke sineshwa ke futhi lokuphathwa ngabantu abafike bangene ezikhundleni zobuholi bengabona abaholi bengabantu phaqha ngoba banalo uzwelo kunokuthi umuntu asebenzise lekhala wenze amahali cellphone allowance traveling allowance and everything uma nathathe leyo nto leyo akhethe ngayo kuyokucindezela abantu okufanele ngabe uyabasiza ubunsizwa ke Sotobe Nkosi yami ngiyaqala ukubona namhlanje sibalwami makhotho wesibili nje ngizoganwa kini ngiyaqala ukubona empilweni yami ungomunye wabantu ngiyazi ukuthi kugcwele izikhulu la kodwa ngomunye wabantu Sotobe obe neqhaza elikhulu lokunikeza umuntu wasemakhaya ithemba lokuthi noma ngabe uphuma endaweni enjani kodwa ungakwazi ukufika la kufanele ufike khona sabona ke Sotobe lufu ukhozi phambi kwethu mhla beqala beganga ngani salubona lufa luyafa ukhozi Sotobe asikhulumi ngalokho yimi engikhuluma ngoba ngiphathele induku mina ke umuntu ozongithinta so ke ningayikhulumi nina leyo ndaba ikhulunywa yimi bayangaza abaningi ukuthi mina ngiyayikhulumela bese ngibuza ukuthi uzokwenzani ngoba ngeke wenze lutho mina ngiphatha induku lezi enzesabayo so ke induku ibhlungu phela mina ngiphatha zona ke ngingazwa ngazo nje Sotobe yawo cha nibancane lapha mina ngifuna abantu bebela ku 50,000 bese kuthi anginesabi nonke ngani futhi mase ngibona kuyangixaka ngiyashiyana ngejuma ngiyagijima ngempela mase ngibona kuyangixaka ngivilaphi nje ukufulathela bese ngibhembesa ngempela ngejuma kodwa ke siyabonga Sotobe ukuthi noma manje impilo ingakubekaphi ngicabanga ukuthi abafowethu onhlaka njoba bakhula imoya mawukhuphuka ibamningi imoya ehlasela lokho kuhle mina ngikhule ngesikhathi esihleke lapha ngikhuliswe umuntu owazalwa ngo1895
1895 uzwashona ngo2007. Ngineminyaka ewu44 manje, ingane yami yokuqala ina16 ngenxa ukuthi ngaphuza ukuqonywa ngenxa yokuthi nganginikwe umsebenzi wokubheka leli khehle. Ayikho into engingayazi ngempilo lena eright, hayi impilo ebhedayo. Angake ngaxoxela ukuthi mina ngafundela ubudokotela. uSibu Ndebele ehambisa okokuqala Sotobe wawukhona umsakazo 2001 ehambisa igroup yokuqala eya eCuba. Kwakufanele ngibe khona la. Ngenxa ukuthi ngwakwaNongoma ke ipolitiki yakwaNongoma yayithi yakwezinye indawo ethu ngase kusala ke. Ngase ngifunda mahala lo dokotela. Ngokufunda nje ngoba vele ngingafunda kulula kimi ibalo ilula iscience ilula. Ngumkhephehleli ngiphatha induku. Ayikho phela into ehlula umuntu kwaLusinkomo. Khona into abantu abangayazi ukuthi emhlabeni wonke jikelele umuntu ohlakaniphe kunabo bonke abantu umuntu owaLusinkomo. Ngoba umuntu owaLusinkomo inkomo zithi zo100 la kodwa uyakwazi ukubona legxobe la eyakithi. La emfuleni ufika ubona lena eka anyanisi leli nqene lika anyanisi ukuthi ikhona la. Imfihlo abantu abangayazi asikaze soke thina Sotobe saqhatha ngamevo umqokolo safaka amashope enkunzi zakithi abafazi bagqoke ilula ngeke ngisho ungahamba uyosoka phesheya ekulungi la ekulungi asiphikisana nohulumeni kodwa kukhona imfihlo ekulomthambo kumfana okufanele unqamuke ukuhlukana hayi ukuthi bese kusuka inyama asiphikisana kodwa nohulumeni. Thina singasokile ningabafana kithi kudlalwe ngabantu nje ngoba nakho phela bekwenziwa ukuthilo bekwenziwa kodwa ke thina la eZululand besicela ukuthi lokhu kokusoka kokuqhatha sicela kubuyiselwe kumfana ngoba kukufundisa ukuhlonipha umuntu wesifazane 14 days zonke usaba ngisho ukuthindwa ianda ngendlela le yanto ebhlungu ngayo ikunikeza umcabango ngisho mhla kuthuza unentombi ukhathele ukuthi usunentombi mhla uqala ukulanda nayo kophela unyaka ungaphindanga waya kuyona ngoba le yanto ngendlela ebhlungu ngayo ikukhumbuza ukuthi njengamanje usesigabeni se-transition usuke ebufaneni uyindodeni. So ke ufuna ucabange njalo uma uzokwenza into izinto ezayivele zikhona la abelungu bengakabibikho Sotobe ibikhona abelungu amabhusha engakabibikho Sotobe abantu abamnyama yibo abahlonze inyama ezinhle enkomeni efanele umuntu wesifazane asifundiswanga abelungu ukuthanda thina abafazi bakwaZulu abapheki makunemsebenzi badla insonyama badla isifuba badla inqinqi badla imbombozi leli libiza ke brisket lezi inyama ezimnandi edliwa abantu besifazane zakhethwa amaZulu kudala ibhusha lingakabibikho. Asifundeni sifundele ukuthi sixoxe kangcono nabanye abantu but singashintshi ukuthina. Katsheni nethimba leingane zonke isebenzayo siyabonga abafowethu. Imfundiso okuningi abantu abakuthola lapha bayakusebenzisa futhi kuyabasebenzela. Ningayeki niqhubeke. Nigxile futhi kukiphela lokho kwalapha eZululand bese niyithinta zonke ezinye indawo kodwa nikhombisa ukuthi nina nenesisekelo khona lapha elisuka khona. Umuntu ongenaso isisekelo uvela hamba endleleni ahambe ebuza abantu iright kodwa lento engiyenzayo akanaso ke isisekelo. Mina ingane zakwethu ngiphuma lapha enhlahleni kwaNdabandaba. Ngiyagarantela empilweni yami Sotoba ngiyenza into engelona iqiniso ngoba ngimele umuzi wakithi. Ngimele odadewethu ngaqale ngathanda odadewethu into enza kube lula ukuthi ngithanda umuntu ngiyaqala ngathanda odadewethu kuqala ngatshela bona ukuthi ngiyabathanda ngakhumbula ama-birthdays abo ngoba khona abantu abasebenza nabantu abalabo 200 la bawazi wonke ama-birthdays alabo bantu kodwa akayazi ingane yakubo akayazi kadade wabo kangane kamama wakhe make wathi nje nxa kanye sehlukene nengane yakubo kodwa ngale ngaphandle umuntu umncengaza ambuza ukuthi right way kodwa akambuza ngakubo. Asiqaleni la emakhaya ngane zakwethu uma yengezwa bonke abantu emhlabeni abezwa nalabo ungabona abakini abezwa gxilisa enganeni yakini mkhumbuze ukuthi uzala umama wakho mkhumbuze ukuthi ingane kababa wakho mkhumbuze ukuthi ingane kamalume wakho umncenge umtshele isono sisale naye wena umxolele ufisa ukuba naye. Cloud Production siyabonga sicela niqhubeke nikhule kakhulu nibe bakhulu. Thank you.